tamong maging karapat dapat magmasusi kaniting kapag masusyan, isipan talat sisyan din kaya katamong kakulangan at kasalanan king Diyos at parang tao. Kita mo ngan po, Diyos, ginuko at Diyos ko, maniga po ko harapan mo, kipnuan belwan, king ako tao kong makasalanan. Ika mo kabuding ginong mapamakalulu at mapamatawad. Likwan mo ring siya mapulot siya matupo. Banpantunan me ing metong mong tupang me bating. Sisisyan ko ing sablang kasalanan ko at makasadya kong magbalik lugke ko, king kapamilataning kapagnasan kong dumurup king sakramento ning pamagkumpisal. Saupan mo ko king malmong grasya, banmirinan kong sikanan napakit keko, king tunay akong lugod, tandaning dalise kapaglarinan, king nano mang kasira na agawa ko, king milabas kong pamibiyebye. Kasumangit ning kanakong dewakan ginu, ika naman parati lang makaladlad ding gamat mo, king pamanenaya mo kanako. Patawaran mo ko Diyos ko, ipaniga po ko keka impamaglarin ko, at tupad king kaburian mo. Cristo del Perdon, patawaran mo ko't pakaluluan. Amen. Siklod tamo po. Panalangin king Aldoldo kang Santo Cristo del Perdon. O Jesus sa makapako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburian, ning kekangig pa, at dininan sikanan ning banal ay espiritu, aduan mi keka ing pakiramdaman mo ing panalangin ding taong manigapu, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang Cristo del Perdon. Aduan mi iti king lagyunin mo, king kapamilataning kekang espiritu. Amen. Panalangin king Aldoldo kang Birhen de los Remedios. Itamongan po, O Virgen de los Remedios, ikang lilibot ka ring balang sulok ning lalawigang Kapampangan, kaya bening anak mong mibansagan Santo Cristo del Perdon. Hinduning kapaldanan, mamilatan ka sana para ka ring tao, arapaning Diyos, gagalangan ding sablang banal. Aduan mi, ing pamatulan mula ring malungkot, aduan mi ing lubos na kaming maging alipaning Ginu antimoy ka. Aduan mi ing igkas mi naman, ing malyari kabud ka nako, anting gigkas mong amano. Bara kong lubos sa kilala, at pakitularan kaniting at lungaldoning kapag masusyan para kaya ka. Itingan aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin king Mumunang Aldo. O Virgen de los Remedios, hinduning kapaldanan, pupurianda ka uling ika ing hindu ning kekeng talapangabos. I Hesu Kristong ginumi, pasalamatan da ka, uling mepili kang migit ka ring sablang babay. Ika ing modelo mi, uling meging mapalad kang mepili, antimong kalupaming tao. Ika ing uliran ning kekeng kasalpantayanan, uling ika ing mekibat alang pasubalik, kingaos ning Diyos. Saupan mo kaming mikabos, king nanumang kabalisan ning puso, ating pamagnasang sumuyo king anak mo. Amen. Kayaduanan king Aldoldo, kang Birhen de los Remedios. Ipanglili ng asablang mayap, malunos ka kaya kami. Cristo del Perdon, malunos ka kaya kami. Kristong makapako king krus, ikabos mo kami. Kristong makalukluk mipnong upaya king wananing ipa, dinan mo king bayong sikanan. Espiritong banal, salaning keking be, patnubayan mo kami. Pakibat balang kayaduanan king Birhen, Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para king ikasaplala ding magmalasakit at talapanaral ning maya pabalita, Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Para king pangaaslagan da kaisipan ding king katutuan, ding manungkulan,
Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka ring talapamayapa, ning balang sulok ning lalawigan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka ring talaturu ka ring eskwela, bantay randa laking dalan, papunta king ipa, ding kaya katamong magaral. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, antabayanan mo la ring ortelano, king obrara, lalam ding pali ning aldo at patak ning uran. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, ikabos mo la king peligro ning dagat ding manasan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, ingatan dasanang pamagmanewo ding sablang tatalan saken. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, pakasngawan mo sana o Ginu ding sablang alang pirming obra. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, tagkilan mo ring puso daring tao, bansaw panlo, ring daranop at magkakasakit, king pangabiyayan. Birhen de los Remedios, pakit ming dala ning hustisya karing manalipit. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, dinan mong sikanan ding magkapilit, king pamikasunduring tao. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, dinan mong tetagan ding madadakurak a katuliran. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, dinan mong bayong kapagnasan ding makatuwa at mangainipan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, dinan mong kapaldanan ding masakit at magdusa. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, dinan mong sikanan, kapilubluban king mayap, detang makakulong ka ring sukulan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, dinan mong santungan ding alang pibale-bale. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka ring kayanakan, banisipan da ing mayap dang paing tungulan. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka ring kekeng kayanakan, alalaki, ating maya papilubluban, baning ginuning palutan, ipunlaning binhining bukasyon, king pamagpari. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka ring malinis sa puso ming kayanakan na babay, ban magsilbila king Ginu, kapamilataning pamidawan da king biyero, kilub ning biyere religyosa. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka rin kayanakan, ababay at lalaki, king dagula, agpangking katuliran, lugod at grasya, king arapaning Diyos at ding tao. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka rin pengaring lalaking tune, magmasakit, king malinis sa paralan. Ban biyayan dalat sesending anak kape ni balara karela ning Diyos. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, para ka ring pengaring babae, bantunerang adikilan ing responsibilidad ning metong amaya pa asawa at ima. Birhen de los Remedios, pamilatan mo kaya kang Jesus, mabiyasa kesa ng lugod. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, mabiyasa kesa ng mamatawad. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus, mabiyasa kesa ng sumuyong alang pasubali. Birhen de los Remedios, ipamilatan mo kaya kang Jesus. Panalangin para king kapampangan kang Birhen de los Remedios. O Diyos, sa ginumi, pinili me ing Birhen Maria, antimong induning anak mo at indumi mo naman. Hi Jesus, sa kaya kang anak at king pamamahilataning Birhen Maria, babye mo ing kapaldanan karing sablang mamatawad, king kaya kang pakalulu at kalam. Ing Birhen de los Remedios, yang patulunan ning lalawigan ning kapampangan. Ipanot panigapumi king panalangin na sa niting Birhen, para kaya kami, makaibye, kapayapan, karing balang balen, barangay at pamilya ning kapampangan, at mi pagkalubyasa karing maninaya at sabiking puso, i Jesus, akya kang anak ni. Amen. Talakad tampo.
King nagyunigpat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Orasyo Emperata laban King COVID-19, siklaw tampo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiklangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong inumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Kaniti pong kiyakatang kapag masusyan, pagkiabiyatala ka rin kiyakatang panalangin, ding makatuking intensyones, ding masi-sponsor, King Tridum ning Birhen de los Remedios, ilapin po ding makatuki, kambeda ding karelang familia. Eugene Enana Antonina Enriquez, Leonora Maniti, May Lyson, William and Patricia Velasco, Lani Kyuk, Sheila Cadena, Lourdes Castro, at Cherry and Jen Wico. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez, Jose Pepe Hison, Willie Hipolito, Joan Rose Tolentino, Romeo Calma, Rafaelitos Sanga Sr. Special intention, Ditz and Lito David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Birthday Thanksgiving ng Carolina Paras. Safe travel, Monsignor Hernando Coronel, Father Pierre Louis Parea. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Dina Bonos, Flor Mercado at Jesus San Luis. Speedy recovery, Daddy, Maria Lerma Sandico, Reme G. Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon,
at Angelina Lising. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Edmond, Natividad, Guadencio, Leonor, Edita, Nelia, Natividad, Francisca, Heraldo, Gregorio, Leonora, Lourdes, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Gerardo, Olivia, Alberto, Esperanza, Alfredo, Oscar, Christine Kurt, Librado at Jesus. Magkabiatan po king dalita pamukul. Kinagiling pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. Maya pa habak kay kaingan po. Tumpisan tayo pong yaning makuyat tamo mong pamagsadya, para aking aldo ng kebaitan ng Dumbera Maria, ating fiesta, at kapigaganakan king panga corona ng Indong Birhen bilang Birhen de los Remedios king kakatamong lalabigan Kapampangan. Yabata nga bebeng matampangganap kaniti, asisyan tala pa ring kasalanan tamot anyaran ing lunos na't kapatawaran ning hapong Ginoo. Iging biserong tupa ning Paskwa, ami sakripisyo para kaya kami, Ginoo pakalulo. Iging ginuna ning Sabat, Kristo pakalulo. Iging tula ring sablang magsantong keka, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu pakadulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king ye alanganga.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, itugtugmi kay kaming espiritu ning pamanalastas, katutuan at kapayapan. Sapan mo kaming magkapilit, king mabilog ming puso, banabalo mi nung naning kalugod-lugod kaya ka. At watang abalo mi ning kaburian mo, pagkaluban mo kesa ng tetagan makaganap kaniti. Iriadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king mo mananang sulat San Pablo, Karintao, Korintong. May balita ka na ako, king ating mga panyaring imoralidad, libuta Diyo. Bagi at tutong makarine, ay eran daraptan agyanding pagano. May balita ka na ako, king metong keke kayong pakyabayane, indarano, ing asawa ng tatano. Makanano kayo ngening makapagmaragul, king ugaling antikanyan. Sukat kayong dumine at lungkot, at ilakoye king kayong katipunan, ilalaking di napat kanyan. Ako naman, agyang marayo ko kayo, makanyan man, kasan metong yukuking panamdam. King lagyuning ginutamong Jesus, inatulan ko na iting lalaki, king depat ng makarine. Ang tinako mo nga tsuken, kaniting desisyon ko. Ang tining mititipong kayong miyabe-yabe, makayabe ko kayo king espiritu, king kapamilatano ning upayaning gino tamong Jesus, ayat tsuke katamo. Sukat yang ibiye iting lalaki kan satanas, para king pangasintang nakatawan, baning espiritu no miligtasyo, king oras no ning aldo ning gino. Mayap ing magmaragul kayo, wari baluyo ing kasebyan, hindi tak alabadura, papagalasane ing masa. Kailangan niyang ilakoy ting matong lebadura, naning kasalanan, ban maging ganap kayong dalise. Kanita maging bayo kayong maso, ay alang nanumang lebadura, ay antimo ing tunay kung sadyang balo tungkol kay kayo. Makasadyane ing kay katamong Paskwa, ngening Kristo, ing beserong tupa na ning Paskwa, mi sakripisyo ne. Inya, pagmasisyan tayo, ing kay katamong Paskwa, king tinapi at ing matuang lebadura, ing lebadura no, ing pamikasalo, at imoralidad. Nune, kintune lang lebadura, ing tinapi ning kalinisan at katapatan. Amano ni Gino. O Gino, ituro mo kako ing kekang katuliran. Diyos kang maburiking dewakan, kapilan man ang taong maruak, may katulan, mo man buring akakit din taong palalo, kasaman mo ngan ding mga rawak at tao. Kaya kalang lilipunan di mga laram, ding tao nga paglinglang ang pontang palasan. Ding sablang magsantong keko, ding sablang magsantong keko tumulalo, at idalit da keko kapilan man ing tularo. At ding sablaking lagi mong malugod, dinan mo lang santungan.
Matako kay kalang ibuklat o Gino, ban ka kulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kay kang kautusan. Ang Ginoo ang tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita at pangkang San Lucas. Kanitang misan muna mangaldo ning Sabat, linubi Jesus king sinagoga at tinuruya. Ating metong nga lalaki ka rin, panatya wana nagamat. Ding mapila na eskriba at pariseo, maninton lang dalan, ban hasang kanan ding darapat mali. Nyapig mas nanding miyamas-samas, ban akit da. Nung manuluya, kingaldo na ning Sabat. Dapat balo ng Yesus, sing karelang babalakan, inyang anak king taong panatagamat. Talakad ka, at munta ka kini king arap. Tinalakad yung lalaki, at mintaya king arap. Kanita nga ng Yesus karela, kunanda kayo. Naning ipaintulot ng marapat ning kakatamong batas, kingaldo na ning Sabat. Dapat mayap, o dapat marawak. Sagip biye, o makamate. Miglalaway ang makapadurot karelangan, at kaybat nga naking lalaki. Yatchat me, inggamat mo. Inatchat ne, at inggamat na kinayap ya. Dapat, mi kamasla kang Yesus, at pisabi-sabi ra, nung nanong malyari lang arapat laban kang Yesus. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Alam niyo po, ang isang napakasimpleng laging pinapaalala sa amin noon ni Archbishop Cruz nung estudyante na kami at maging sa mga homily niya pag may ordination. Napakasimple ng mga sinasabi niya, sabi lang sa amin, ang hinahanap ng mga tao ay ang mabait na pari. Huwag kayong matakaw sa pera. Yan po yung pinaka-didiin niya. Yung madaling lapitan. Yan ganyan. At siguro po hindi lang sa aming mga pari na hinahanap natin yung ganyang katangian. Maging kahit sino man. No? Si mayor, kay teacher, yan nagsimula na ang pagtuturo. Kahit nung ako po'y nag-aaral, ang munang tanong kung anong ugali ng teacher. Pag terror, naku, makakatakot na. No, pero pag mabait, medyo mas kalmado. No, kahit sino man, no, yan ang una nating hinahanap na katangian, ng kabaitan. Maging even before yung kagandahan, kapogian, galing, talino, marunong, hindi yan kundi yung kabaitan muna. Kasi kahit anong ganda, kapogi, galing, o dunong ng isang tao, pag wala itong katangin ito, naaasar tayo, nainis tayo. Kaya itong paalala ni Bishop Cruz, Archbishop Cruz ay siguro hindi lang para sa aming lahat. Ito ay para sa lahat. Hindi lang para sa aming mga pari o nagpapari. It's for everyone. Si Archbishop Sok Villegas po, mayroon siyang senior ukol sa 3 klase ng kabaitan. Sabi niya, yung unang kabaitan, ito yung nagpapakita ng kabaitan, gumagawa ng kabutihan, pero naghihintay ng kapalit. Habang sila'y nabubuhay, yung sinumang pinakitaan nila, pinadama ng kabutihan, hihintayin na sila'y suklian sa kanilang ginawang kabutihan at kabaitan. At ito yung pinakamababang uri ng kabaitan. Doon, kabaitan pa rin, sabi niya. Yung pangalawa, yung
magpapakita ng kabaitan na hindi naman maghihintay ng kapalit. Tulad ng pagtulong sa mga mahirap na walang maibabayad at walang maibibigay na pabalik. Yan po yung isang klase ng kabaitan. Pag ginagawa ng kabutihan ng isang tao na hindi na kailangan pasalamatan pa, na hindi magtatampo kahit hindi kinilala o inacknowledge ang ginawa sa kanya, na dahil lang nais lang ipakita o makatulong at makagawa ng kabutihan sa kapwa. Pero yung mas pinakamatinding kabaitan, sabi niya, yung gumawa ka na ng mabuti, pinakita mo ng kabaitan, minamasama ka pa. Ito yung mas matinding kabaitan. Yung ikaw na ang nagpakita ng kabutihan, ikaw pang masama. At ito ang kabaitan ng Panginoon ay pinakita sa ating ebanghelyo ngayon. Kasi pinakita niyang kabaitan niya sa isang lalaking may diferensyang kamay. Siguro na-stroke ito. Na-stroke. Kaya nakaganyan siguro ang kamay. At ito ang Panginoon din niya mapigilan ng gumawa ng kabutihan basta't mayroong pagkakataon. Anumang araw, kahit nasa ugaling Hudyo, ito bawal daw ang magpagaling kasi araw ng Sabat. Pero sa Panginoon, alam niya, wala naman talagang dapat oras ang paggawa ng kabaitan at kabutihan. Dapat 24/7. Andi dyan. Walang makakapigil sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng kabaitan. Kaya ito, ayon dito sa ating ebanghelyo, nung ginawa niya yan, lalong naasar yung mga pariseo at eskriba sa kanya. Lalong nainis sa kanya. At sa lugar ng Panginoon, eto siya, na siguro kung tayo siya, sasabihin natin, ako na nga yung gumawang mabuti, ako pang ginaganyan nyo. Pero ganun ang nangyari sa Panginoon. And I think, ito yung hamon para sa ating lahat, na gawin pa nating malalim ang kabaitan natin. At ang pinakamodelo natin at ang tunay nating dapat gayahin ay ang kabatihan mismo ng Panginoon. At ito'y hindi lang para sa aming mga pare, hindi lang sa mga may posisyon, kundi para sa ating lahat. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa painteng mga kailingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon sa tunay na ugaling mabait, may mabuting puso. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng mitulid karing kekeng kapatad. Ulitan tayo. Para king Papa at ding Obispo, kapila naman sa elaman natiling tahimig, potang ating dewa ka na mararapat. Nunay pasyagdo ang katutuan, akasintatag ding propeto, ing Ginong Jesus, at ding apostol, ipanalangin ta aking Gino. Para ka rin sablang at yuking kayo pa yon, manakit lasanang matampang paralan, baan atulid doring sasakupan dang darapat kamalyan, ipanalangin ta aking Gino. Para ka rin sablang pengari, era sana tutukyan ing maling lunos, ababyedalan king hanggang kapritsyo ring karelang anak. Nunya'y mabiyasa lang munye disiplino, potang iti kailangan, ipanalangin ta aking Gino. Para kay katangan makatipon keti, kapilan mansano, tatakot misangkot,
Dunay matatagtang isane ang pamikakapatad a pamitulid. Potang malililiyo ang metong karingke katang kapatad, ipanalangin taking Gino. Ngayon, iadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, maralas mong tinulid din kay kang apostol, uling tutumong kaluguran at ulinita, buri mong mipakayap. Pagkaluban mo kaya sanang tetagan, misangkut king pamitulid, karing kapatad ni, paulining dali sa lugod. Agyamang iti ikamwara o kalyanda kami mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Manalain kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos, save kami, baligdan mong midmong lugod, deting ayining kay kang balayan, sapan mo king makatalus, king matulid, at king mayap, harapan mo, at tapat makapasyag kaniti, karing kay kaming kapatad, itingin na doon mi kapamilatan ang Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, yat nayoreng puso yu. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabye kasalpantihan papasyag ming kayang pangasubing mebye, king ganap pakapanaligan, panayan ming panyadang ng bitmong kaligayan. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka.
Dunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yamida ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya. Pira sa binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasabayan pe pasalamat kaya kan. At bingining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amibo po para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapaniti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan niyo iba, ing kamatayan at pamanyo din ang may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, ipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meo iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, Bande ganapya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, ati Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Kanakamula naman ading kapatad ning pepainawan at maninayang sabing niya, ading sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit hindi lang angga. Ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, hingkay kabaning panabun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, ang benat kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan tarapangabo sa bibog king banalan turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Thank
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan di kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantihanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabiha sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato. Mantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya. Matakis ning amano mo, maya. Yeah.
Manalangin tamo. O Diyos, ning pakalulu, ding banal na regalong tatanggapan ni, pagkalubanda kaya sanang sika ng tupad, king kaya kang kaburyan, at gawanda king epektibong talapatutu, king kaya kang katutuan, at karing sablang die at atagkilmi. Kaya doon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Paalala lang po, bukas po, to give way dito sa ating triduum prayers at misa. Abak ya po yung misa tama na yan. Umaga po yung misa natin bukas. No? Para pare-pareho silang hanggang 7. Okay. Ang ginuman tabi kay kayo. At bendisinan ako ng Diyos sa may pahintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May yarining kaya katang kapag masusyan, umiyatanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat.